Vlog! O sige mga kantata, dupay! Ay, ado ti lauya baro. Ado ti naidasar dito ayan tayo alamisaan. Agrendag tangag si day ti karne. Tatang, di kayo sumanon at ni nakapapal kayon. Kababain ka nagiti tattao. Ano aya? Magkumikum amin atawa mang mangan. Sang aya ti kitaan dakat saan mag. Nini. Atay ngay. Kamutak man langan. Ay sus, Nagbasit mo ti makutsara dito intada kutsara. tatang. Alakit din boboy. Di nakadi kita-kitaan. Umagawa kakit dimot amangan. Nagado ti naidasar. Agpanagta. Ay, boboy. Irwar mo man day tayo impabulsakin ka asilopin. Apay man ng tatang. Aduun na ito yung naikargak iti platok. Isilupintan, tanayang bagtula apang ramanan tumot ni nanang mo, kan ni apong mo abakay. Tatang, kababain. Ay, sus, di ka kadi agbain-bain ta grasa da ito yan. Muto yan tayo silupin. Binita, karni ito yung sangpot mi iti anak mo. Ipapudot mo adagos ta mga numabanglays. Ne, lakay. Addan sakat nasaot mo anapanan nyo nakipunsyonan. Na. Naikit din dahi ta panagsaumon, Binita. Nasaop. Apay, aswak ay aso masaop. Ay nalakay, kaya rigam tay manganop nga aso. Iso na lang tapunsyonan ti paglaingam asa upon. Ay, di ka man. Di ka katagyaman ta insang patanda ka pa'y. Alagit din. Iluto man dahi ta, tapnosan na mabanglays. Ano dahi ta? Bakit di magtanalain ti asawam nga agsapol iti masida Binita? Ay, inang aya. Imasin nyo, day takarne. Gamdiyo laam mo, no impuslit kit dimot ni Apyong ije na pananda apunsyonan day toy. Ay, oranya pa ititan. Tinapatag makaraman mo't na tao iti karnay. Malanitan mo't ti subel. Inang. Ay da, di mo ko na buya naklaangan nga kilaban Binita. Ay agao ka mo't na. Agkilaban ta. Merienda na ito yan. Da kayo latan. Urayo kon, ti pangrabi Si kalata. Di kanto agbabaway no maibus kun da ito karnay. Maimasak man ti mga nang kay. Ay, anyan. Saan ako na mas daaw no apay akas dyan ni Apyong nga asawak. Timawid ka ni katugangak ama nagkarne. Aray, mayat man ta postura maun. Andan sa akin di pa nga nakamiti bunyag Sana ka mga nakitibunyag, weno urayan niya pa'y dita. Papanangarod nga Anyan. Agaruyot ataar. Ay, Kakaiso na nga damot maisuot. Anwak ngay dagito abadok no jak pala isuot. Maitugot kung to aya intun matayak. ay, paragaw. Mabayag pa iti apit mo. Iti na itatakder mo. Nagsalon at kaataw. Ay, di tayo lam mo ti biyag, pare ko. Awan gayam. Ang mga nukayat mo ti sumurot kanyak. Papanam ngamin ay aparay. Ijay ile. No jak agbidot. Itan sa ti birthday ni Mayor. Birthday ni Mayor. Wen, itati amok, pare. Nasiputang da kapitan ken dagiti amin nakakagawad. Naglugan da iti tricycle itay ang nagpaile. Mapandalaki di maki-birthday jay. Wen. Ita nga agpaisaw, paray. Ingkakit di matagrubat, pare Cardaw. Maawis amin ang makipagili no kastoy akasangay ni Apo Mayor. Sigurado man tay litsun abakay jayain. Kunak no kadwa na kamanan ni tatang mo, buboy. Saan? Manjakon. Jak kayatan ti sumurot kin ni tatang no kas jing adda pakipunsyonan na. Apay. Basta jak kayatan ti sumurot kin ko ana. Saan ako nga ubing? Wanmat ngamin. Manipot ubing ka. Kanayon akadwa na ka ni tatang mo no mapan makipunsyon. Punggayam. Saan aya? Ani tatang mo ti kadwan ni tatang ko ang nagpaili, Brenda. Uy nga rod. Anya ka no ti aramidan da ije ili? Ket no kasangay ka no ni Mayor. Mapanda maki-birthday
Anya? Inawis ni Mayor Ida? Saan? Ngam talaga ka nga open iti amin. Ti kasangay ni Mayor. Ah, Saanan anas ken nga agawis pa ta mapanti amin amayat. kasanon, noon napan amin at tao dito ili tayaw. Makaanay pa'y nga tati sa gana da. Ay kat makaanay nga taa. Kita man hindi nag-blowout. Nakaanay matin sa gana da. Wala niya. Stomach progress man nga roden ada tatang ko kan tatang mo, bubay. Sigurado da taa. Mapisina ko pare. Di na pa lang nga iyayab tikaan. Radyo na na, pati Si Kapoy. Awan pa'y telas dusay. Apag husto laeng nagpameriendada ko ma. Ang mawan mo't ngamin ti merienda. Si Ka talaga, paray. Ay, jagmat ngamin namigat itayan pare. Anya, Inreserba ka talaga ti pagyanan ti karni dito yung buksit ka oh. Tirigat na. Maulser samot da taon. Ay, ay. madamansan nga isagsagana da. Dagiti may plastar amakan. Kita ba? Plastar dan kadagiti na apan alamisaan. Ay, sapay kuma. Tagipunidan. Mabisina ka talagan pare. Ano kaya't mau? Kita pa'y ag-soft drinks di takanta, paray. Ah, ay kuha. Pagplitik-latik wartak nga intad ni Bakit. Ay, siya kung tiyagbayad. Narigat makaalakan iti sakit mo. Bukas ta mabisin ka una yan. Umay kan, paray! Kasagay gayam ni Mayor Ita Binita. Wen kano nanang, napanda Apyong kan Kardo. Ay, di man lang nagtagtaga rin ni Apyong. Ah, simurot kayo kumananang? Ay, katuan na. Panggapo ka dumawas, ijay ayanda ka kailyak. Ay, pasyar kayo la pasyar. Imbag kumaano kabisado yu ti papapanan nyo. Nay, kasla pawilan nak nga agpasyar asi kabinita. Saan mo't akas tananang? Pampanunutak laeng ti pagsayaatan nyo. Ay, di nakpawilan amapan iti kayat ko apapanan. Kakaiso na kabaelak pa'y mo ti magmag na dita. Pagwatwatak mo na. Ne, ada nagsardang a tricycle iti batog. Ang mga nuadan ni Apyong. Ah, ay, sige. Tayo nakman sabton. Ang mga nodain sarpot na ka na. Ay, anyan ni katuganghak. Managkarne pa'y lang. Makaamon iti biyag na. Nung umatuntuman ng ti presyon, ti dara na. Ay, nanang. Sa anak ang nakapangan iti husto. Apay, di mo nagustuhan tinda sarda. Nagustuhak. Agkakaimas tupay. Agam nakaadokmat ng tinagmerienda. Awan pagyanan ti karni dito yung buksit ka ni di agpakanda. Na, kasano ngay dayta? Jak tumat ngamin namigat. Sa nagladaw damot ang nagpakan iji kasangay ni Mayor. Gaputa mabisinak una yan. Inawis nak ni Pare Cardo na pan nagmerinda iti store iti asidag ti balay da Mayor. Ah, kasta. Ay, awan nga nun da. Kunaklakit din no nagpundag ka iti karnay. Ay, hamburger ba't ngamin di ginatang ni Pare Cardo? Naimasak at nakadwaak. Ay, di ka pailakit inyawid jay may sa tapara kanyak mo tanakaw. Ha? Nukas jay, ireserbaan nakmut ah. Kasyak mo't ngayon na makanayo na mabatbati dito'y balay. Nanang, sa dino ti ayan ni tatang? Ay, napan na ki 40 days itinatay akong pari na. Manan? Kanain matla, kaanan ti papapanandan. Kadwana ni Apong mo bakit? Ala, uray ni Apong ustan, napanmat? Ay, wen. Kasi ngad unay ni Apong mo day di nakarpya nga inadjay natay. Ah, isumit lagaya ma. Ay, kwa nanang. Bagaan nyo man ni tatang. No kasi punsunan, no pakanan ti papananda. Maawatak ti kayat mo nga ibaga. Uray di mun baliksan, anak ko. Kasano? Adda nang ko sayang gusang dito barangay. Kat kababain nanang. Wen nga rod. Pampanunutak no kasano nga ibagak asaan amasair. Ang mga no pangrugyan tuman ti di mi pagkin na awatanen.
Sayatin nyo, nanang. Tani, mababain na kung iti ibagbagadag iti tao. Bakit? Apay lakay. Anyat okasyon di tayan da kumari masita. Adaya. Matantanawan dito iti ayang da. Kumita ka kadidita. At dagas asaw. Adda maipalpalais nga agat mapupuran adut-dut ti manok. Wano, kalding nga ta di mapulpulpugan. Awan. Adda okasyon dita ayanda. Agpartidan sa kano iti kalding. Aya, ay sus. Nagimasket nga tanti kapukan a karnit kalding. Ay, lakay aya. Apay manay. Ay kwa. Ammom ka din no anya ti birngas mo kadagiti kaaruba tayo. Anya? Birbir nga sandak iti kaaruba. Katuan, pudnumot ngamin. Naglaing ti saup mo no kasta nga damaangay nga okasyon wenno punsyon. Mapawilam aya ti angin amang ipalais iti bang ti mapupuuran a mapartay. Natural lang, matabalang ab. Dayta nga rod ket. Gaputan no kasta amakalang abkan iti mangipasimudaag iti kaadda ti maparti dita. Mapan kalatameten nga oray di da ka inawis. Anya? Kahit, anya nga rod dayta ibagbagam nga ibirbirngas da kanyak. Birber nga sandakan iti apiit. Gaputan naglaing ka kano asumaep. Anya ko mati pakasaksak naranda kanyak. Ha! Awan bibiyag da kanyak. Nwa sino man dagitang agsasaw. Gardo, amangan no sumurot ka manan kini Apyaw. Ay, sanan. Ay, sos, jakla kayat ti mairamraman a maawagan iti apiit. Dayta nga rod, kababain. Abmom ka de, ti kayat asawan ti apiit. Mangmangag ko dayta asasawan dagiti kakabsat at tagasulsulina. Sao dagiti kakabsat at agabantay dayta. Na apiit. Kunada, no malang abdan ti angot ti mapupuuran a maparti nga ayaw. Baka, kalding, baboy, wano manok. Ita ang mapupuuran, wano mapulpulpugan. Wan, maawat akong lakay. Nalaing ka no asumaop ni Apel. May sapay dayta. Managsaop ka na. Masaop na lata ti maipalais nga angot dagiti malutluto asagana iti ponsunan. Kahit oray saan anaawes, mapanlatta makipangan. Ti kababain, agitugot to pala iti silupin na pangikargaan na iti yawid na. Iso nga rod, adi kan sumurot pa'y kunkwana, no punsyunan ti papanan na. Mairamraman ka lang. Ang maawatang ni Pari Apyaw. Siyempre, saan unay ang makaramraman iti karne, iti balayda. Tadi damot unay makagatgatang iti karne. Una, tadasad sadot na. No kumanagagat, di adamot kumakwartada ang may gatang ni bakit na itinaimas amasida. Apyaw, kumusta jay napanam iti kalman? Naragsak ni uli taga nakakita kanyak. Damdamagan na kayong tupay. Kaslamot ngamin agkakapsutak iti kalman. Angam sa nabalay. Nang ted iti pagpabunar tayo. Agpabunar tayo kanumay. Anya? Waninang. Ibus ko man tinted na. Uray tadamot nakalasin na para kada tayo. Katun Sige anak ka. Agpabunar ka mag. Tadikat si kala ka na yung timakipunpunsyon dita. Ay si kamot at yung papunsyon. Nagsayaten paray. Malanitan nga raw ti subil ti amin nakabaranggayan tayo Ay kadwa na Pagsubalit kumot akadagiti nangaw-awis kanyak iti kalabas. Ay wala paray. Kastay kunadan. Agkakabaranggayan, agkakadanggayan. Kasta talaga tibiyag, pare. Ay, uwan mat, Ang mamati ka kanya, paray. Adulakit di ti makigtaot.
Amanga, no saan da pa'y amamate, ngagpapunsyon kamay. Una, tawan ang muda pangalak iti may sagana. Ang adda kadakwatan, no di na mamate. Basta maawi sa amin nakabaranggayan iti punsyon may. Agbabawin to dagiti saan nga umay, no di dan tumaramanan ti sagana. Sige man tayo. Hoy, thank you very much. Naragsakak bakit? Kita mayat ti kakaanan dagiti amin anaaways. Wen, agam ay na, ano ti saan nga imay. Gapo tadi dapat siyan akabaalamot ag punsyon na kaston. Di da ngamin ammo nga uray istambayak, tada urayak. Kanti amuda, makipumpunsyonak asana ka naaways. Isu dakas ti panagkita da kanyak. Wen nga rod Tilang amin pa nag-istambay ko ti makitkita da kahit. Ken ti kanayon nga idadaray ko iti punsyonan. Nala, uray kat mapanek na kandanton asaan kamot gayam aman nakipunsyon kan istambay laeng. Itun isurot na kan ni ulitag ijay Hawaii. Wen nga rod, bareng maikuyog na kanon iti panagsubli na ijay Hawaii. Anyan? Ni kadi badong tikit kita Wen, isupsupot nandiyan sa nga bandihado alitsyon na nakabarada iti tangat lamisaan. Ti ammo na nga ta ket awanen ti mangan. Isu nga isupot nan tinabati iti pagpunggaan. Ay, bayamon bakit? Ay, madimot gayam at talaga kita. Kasla makitkitak ti bagay, di sakti makipumpunsyon. Hiyawid na lakit di apara kan ni bakit na dayjay. Saan kami nga imay ni bakit na? Kastaya. Wen. Kasmut kan ka idi alakay. Yawidan nakmet idi no sa anak asumurot kan ka numapan ka makipunsyon. Wen. Ang jakton aramiden ti kasjay bakit? Saan ton? Wen tano ipalubos ti apo, adda kanton iti Hawaii. Wen. Barang ngawanan ti problema iti papeles ko nga ipagpag na ni ulitag. Sa anak to na mapirngasan iti apiit. Uray pa no sa anak matuloy iti Hawaii. Agawid san ni pari ba dong? Bit-bit nan jay supot ang naglaon iti karne. Nalpas kami na naman. Wen Siyempre, tapno makapanganmatan ni bakat na. Ay, madi. Talaga madi. Kasla makitkitak ti bagay. Babani ti inaramid ni Badong. Apa yun lakay? Agrup-rup panget kamet. Awan bakit? Awan. Ay, umay kakiti. Asikasuan tan dagiti bisita. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. Di tayo makita ti bukod tayo akamali, ngem makita tayo iti sabali, sa tayo tumatla agbabawi. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Ay na, naimbag ka pa'y Mari Lourdes. Magatang mo ti kayat mo asidaan. Una, tadakkal matimatmat gadan nila kay ko iti panagkonkontrata na. Aya, naimbag kayo pa'y. Ngamda kami iti asawa. Ay na, basit laang ti matmat gadan mi. Umanay lang nga igatang iti kasapulan iti inaldaw. Oh, di agimpay kayo. Kasta ter aramido. Ngam siyak, nang runa, no adda kontrata nila kay ko, ay, gumatangak iti kayat ko agatangan amasida. Mapunno ati ref mi. Naimbag kayo pa'y. Tagasanumat ngamin, dakkel ti sweldo nila kay ko. Kandiretso pa iti kontrata na. Alas 12. Hintay mangal dawan. Sige! Yung kay mga anoy. Hanggang alauna yung punto. Agtrabaho kayo na. Iyo sayangan, ti ibayad ko kada kayo, ha? Ay, una. Kunamot lang, agtugtugaw tayo lang. Iti kasta, panagsasarita na. Di tayo ito pa, makainan na iti uri apagbiitlaan. Tabambantayan na tayo. Bayamon! Alakit din. Hintay mga anoy.
Kanan tayo, nagiti balon tayo, pare. Bakit? Igatangan nak man iti cellphone, aday tayo napintas. Aday tayo touchscreen, ah. Uray siyak sukatak mo dati cellphone ko. Kayat ko, dayjay, medyo nanginamad basit Sigurado, apalan nak ni Gloria. Isuda, ay na, an-anusan da, tay nagdaan a cellphone da. Akasla pinigpidot a cellphone. Ala, ah. Sana balay? Maala kon tay kwarta ka ni Mr. Lee. Gumatang ka iti cellphone ta. Naimpaglakid din agsasarunulat ta ti kontrata amlakay. Iti kasta, adalat ta kwarta tayo. Ado, ti kwarta tayo. Bakit? Manang Lourdes, adda ka din ni Boss Carlos? Ha? Awan. Rimor itay agsapa. Apay aya. Umayak ko magsingir, manang. Ngamin, di namat intid amin na sweldo mi iti kontrata na abalay. 2 na bulan tinapalabas. Sa ita, agtrabaho kami man inti sa bali a kontrata na. Jay kabiti. Ngam di na pa intid ti daddo maapor di ami, jay damo a kontrata na. Kasano nga yan? Ay, awan amok iti dayta. Ati kasarita yo. Anya nga iti amok dita. Pakibagayon to langan. Tani, at damot pamilya mi abibiyagan mi. Nagtrabaho kami iti husto. Isorong bang lang nga itad naman ti husto asuldo mi. Ay, kas iti nakunakon. Iso ti pangibagaam iti dayta. Taawan amok dita. Bay amman ida nga umay agsinger. Apay, itad ko ayat ising-singirin datang danda. Ha? Kasta latibiyag, bakit? Kasano nga umaduti kwartata nga eh? No jakmet agsireb. Oh, Ha? Kaya't mo asawan. Kusitam dagiti tao? kasta latibiyag, bakit? Ibagak to kadakwadan, analugyak iti kontrata. Ket awan na porsyento. Tapno sanda ko na singiran. Anya? Uun! Kasi tinakunak. Kasanungay nga umaduti kwartata no jak agsireb. Carlos, imbaon nak ni tatam adunato. Taumay ko kanu singiran tay tangdan na ka ng siminto ijay pinasimintom adalan niyo. Anya? Apay, manu ay ati ko na natangdan na. Kuna namot a kontrata na kanu dayjay. Ket 1,500 pesos ti kontrata na. Anya? Sana mabalin Siyakmatan ati malugi. Ikaglangan iti tangdan na iti may sangal daw. Ha? May sal daw latri na baho na. Iswa por di aklangan. Anya, naiapay akasta ngay Carlos. Ket nutulagan nyo a kontrata. Ato iti 280 pesos. Day ta titangdan na. Ha? Kayat mo asawan. Purdiya laengan. Ibabawem jay tulagan nyo a kontrata. Gaputan na nga bak iti kontrata. Katuan Anyangay nga raw. May salaang mga aldaw at rinabaho na. Anya, uwan ngam nang rugi iti alas 6 iti agsapa. Sa alas 8 iti rabi analpas na. Agasam ngay dayta. Basta tangdanak lang iti 280. Tamay sal daw lang mo at rinabaho na. Kasta ti kuna nalakay. Ay suitik day ja Carlos. Dandanik latupakan iti bato jay rupa na. Ay, uray laki maru ti rayumak. Gapo iti bannog ko. Ayat ko lang ang maipalpas ko day ja kontratak. Gumkastamot gayam ti inaramid na. Tirikat na. 280 lada ito'y inted na. Ay, ingka panayunan. Taging gatrabi mo ta pinalpas kaw. Suitik day ja Carlos. 1,500 pesos nagbalin a 280 laag. Ay ingka panayunan, bakit? Tanay, nagsakit day ito'y sakak no magnaak. Malanga rod lakay. Taag subliak ijay balay da Carlos. Awanan nila kay ko. Itay pa yan nakapanaw. Nayunak ko man. Awan nga rod ni Carlos. Apay asuitik di asawam.
Naglawag a kontrata ti kunanakin nila kay ko. Idinalpas kunanamutan a purdiya. Gaputa may saal daw nga impalpas nila kay ko. Awan bibiyang ko dita. Saan asyak ti pangibagaam iti dayta? Nudikat ni Carlos. Panagkunak di na nayunan pa'y dayto inted na a 280. Mala, sana kung ngagsublipay. Gaputa uray si ka nga asawa na. Kat nagmaday ti panagsungsungbat mo. Sapay kumata ibak nang yu ti kasta kinakusit yaw. Ano niya? Ay, awan nga rubin ang kasta bakay. Hanggang sana balay. Amo ti Diyos, no kasano ti banlog ko. Ken amo ti Diyos, asinay sayaat ko ti trabaho. Unla kay, bay among. At dantulat ta panggadak ang nasayaat bakit? Unla kay, addan tulat ta. Nasakit tinakam ko kini Carlos. Hanggang awanin mabalin ko. Gaputa talaga aswitik dahi a tao. No amok la ko maididamo akas to iti aramiden na di impalpas ko kumadya kontratak iti 2 a Domingaw. Lakay. Pinardasak tumit nga may. Nakita na nga bakak. Iso a pinurdiya nakmitain. Adayta, mangan kan lakay. Imo na kaming karagiti ubing itay. Mabisin kami ngaminan. Nagbanglo na ita si Dana. Adobo a karni ti baboy ko naman. Kan talaga a kinaimas ko tinagluto. Tapno magustom Uwan na bakit? Magusto ak tilutom. Wen gayam. Imay ni bakit Petra. Nagsubli itay agsapa, sakbay api manaw ka. Panayunan na ka no, 280 nga inted mo, at ang danila kay na. Nagadukat nga muda na ya. Bayaman nida. Gusto day dyan natangdan nila kay na. Masurunak nga rod. Sige. Mangan kakit din lakay. Ay una, agbusugak kita bakit? Ikang kamanan iti kwarta. Taing kan tumanan makitsinda. Tapno ka na yun ana imas ti si datayo. Ano, tayo sweldo? Kasano ngay kakadwa? Anya ngay taramidan tayo? Nalpasan ti kontrata ni Boss Carlos. Ngam di na tayo pa'y sinwelduan. Agasam ngay. Naurnungan ti sweldo ken kwa na. Sipod jay muna kontrata na. Ay, huwag nga ron. Amuna mo ta di pamilya tayo. Kut masapol tayo ti kwarta. Huwag nga rod. Ay, Anya nga taramidan tayo. sige. Taramidan tayo. Dumngag kayo iti bagak. Sige, bagang bahag. Nasayata na danon da ka, Boss Carlos. Umay kami agsingit. Tanalpas matan ti kontratam. Apay, di kayo makauray? At damot pamilyami. Kat kasapulan mi ti kwarta. Iso nga ita. Itad mon tinaurnong atangdan mi. Anya? Itad mo. Saan ko nga igulpi Igulpim. Gapota nagbannugan mi met. Kas kanyak. Di mo pa'y naitad amin atangdan ko iti mo na kontratam. At dapay 3,000 na balance mo. Nagan-ano sak. Tako nang maitad mo matlaang. At damot tayo, balance ko kin ka, James. Intad kumot amin idi Di ka kumamat agbalin a sweetik, Boss Carlos. Ta sa anak mat atanga. Amok ti agkwenta. Kan kang runaan na. Diyak ka balan ti agswitik. Iso apang nga asim ti itid mo amin. Gaputa na ilumluma ko ni ti utang. Gaputa di ka mat nagpapasweldo. Ungang peso. Magkananos kami ang nagtrabaho iti kontrata. Busot mo. Nauray, nagbas iti per day may. Iso nga, itad mo na. Pangasim. Itad mo. Pangasim may. Sige. Ikang kayo ita. Hanggang saglili magasot Niya pa ngay. Ay, tawa na. Kurang na ita. Kurang. Kurang. Sana mabalin. Puro. Naalam mo ti bayad mo iti kontratam, Boss Carlos. Iso nga agbayad kan. Nagkarit ka maton, James. Kaya't mo tayo darong ka, ha? Anya? Idarom na. Ang mga no si kamat ti idarom mi. Talaga aswitik kagayang, Boss Carlos. Kontraktor ka aswitik. Isumot lang nga awan ti agbayag at taom, takuskusitam. Jackpot yan dahi tang ibagbaga ti tao. Ngam ita, napanak na kakon.
Pudno gayam aswitik ka. Pumanaw kayo dito sa ti balay ko. Pumanaw kami. No itad mo ti kumpleto asweldo mi. Ti sweldok. Kat agdagop iti 10,000 amin. Jay 3,000 a balance mo. Kanday tayo 25 days a pa nagtrabaho iti dayto a kontratam. Uray pa kamay, iti pumuntan. Uy, nga peso. Amo pa'y katang may bagas men. Salbag kayo amin. Agawid kayo. Sandak man arang-rangan. Hindi kayo lang makaur-uray. Sana mabalenti kasta ah. Nagbambanugan mi matdadya kwarta. Kan may isa. Naalam mo ti kontratam. Sigun iti nakasarita mi nga akin kuko iti balay akin kontratam. Aguray kayo Hindi kayo kadi makaawat. Aguray kayo. Sige. Ikanda ka iti doang aldaw, Boss Carlos. Ngam no di mo pa'y maitid amin. Idarumdakan. Agram kan akusit. Kasano itan na kay? Kat naipusan di kwarta tayo. Mamatapay matkid dinatta iji bangko. Andaman wanat da. 20,000 pesos laang. Ang kerwaran. Tayo sulangin titid ko kadag iji buwis ita tao. Anya? Ay sana mabalin Urnong tayo jay. Alain kakat irwaran. Adan tumanan Anya? Ang mga no ipaypayso ni James ti mangidarom kanya. Ay madadal tinagan ko. Awan kun maalak a kontratak no kasta. Angam. Alan. Irwar mon tani. Narigat ti maidarom. Bakit? Anya muton. Kakaiso na nga imado ti urnong ko ijibang ko. Ita, mapukaw? Urang pa'y dayja pagbayad ko kadag iti trabahador ko Anya? Urang pa lang Pasensya kayo na. Ang mangiremedyo apa iti pagbayad ko iti udik kada kayo. Nasayat no kasta. Sa pula ko ni pagkabang dyan ako. Kan nasayat a kinumpletong tinted mo kanyak. Tano saan? Talaga alabanan kan. Nagadupay lasa Intid ko lang arudan abuot itangdan mo. Manipod ita. Diyak kayatan ti agbalin at trabahador mo. Ngamin, saan ka nasayat boss? Dati kayat mo, bukudam amin a kwarta. Agraman ti matgadan mi. Suitik. Mga peso. Sanda ka nga inggan. Aging gay ti di mi maalat ti balance mo, Boss Carlos. O di mo ba ito dadagos? Iguyot mi, nagiti appliances mo. Ay wala, iguyot na yun. Anya? Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita adaw iti pagsasaw akunana. Nasaysaya at ti basit amat gadan ngem ti ado a naggapumot iti kinakillo. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatidyan! Apay na ito lang tinapasada ang Ben. Katanya nga rod nga basit ita ti pasahiraw. Imposible Bakasun mat ita ti eskwela. Isu aman mano ti aglugan. Te ko nam kit day, in babaem. Ay, yapo, mangrugi ka manan. Talaga mat! Amok ngamin nga da babaem. Sumardeng ka man, Susan? Ano? Maditikas ta kanayon mo ngay bagbaga kanyak. Day tala silos mo ti agado. Pagnumat ngamin. No kayat mo, si kalagan ti agtrabaho. Tasak ti agyan dito'y balay. Itikas ta, sardengan na ko na pagat-atapan. Anya? Wanya, si kanti manggad, tasak langan ti agtagi balay. Anya nga iti trabaho. Katagsapul ka. Jack, imbaga sumardang kan nga agmaneho. Basta ti kayat ko, saan ka nga agbababae? Ay, salbag ka mat a babae. No, jak lang makapagtapal, barabis kan. Anya? Makita mo ita? Kasta pa yun ti sasawam kanyak? Ta siguro, mas kay kayat mo ti babaem. Ay, panawan ka man langan, salbag ka. Awan pa'y ganas ang makisasarita kan ka. Nanay Kyang, nakitam ka di alimabas dito istormo nila kay ko? Wan, apay aya. Sa dino tinagturungan na? Di ta abagatan. Ay kasta, o sige, inako na na. Agpaabagatan mat ni Susan. Surutan na nga ta nila kay na. Ay, nalabe. Agat atap manen iti asawa na. Isu asurutin na iti nalimag. Oh, dayjay gayam nga anita ti babae ni Ben. Sayot ka, babae. Adala nga ruden asawang nam aglalaki kapailaang. Ita, amo kon no asino ti pagluklukwan ni Ben.
Sige, Ben. Inna ko na. Sige, Anita. Swerte ti asawam kan ka. Ngamin, napintas ka lang aro din. Nasaya at kapay. Ha? O sige, mapan kan. Tayo nakmatan iti turungat. Sige. Wen pare, no kayat mo, sumurot kalangan kanyak iti trabaho. Naimbagi jay, tauray kaskasano, adda masweldo. Ay, wen man kit di pare? Ket kasano nga iti man manihom ajep. Isubli ko iti akin kukuha ah. Adda kan kaday ta pare. Sabagay, ije factory nga yan ko. Dakkal ti masweldom, basta lakid di naanos kan nagagat ka. Wen pare, agaplayak iti pagtrabtrabahwam, bareng maawatak. Simangpat ka pa lang, babaero! Oops! Anyamatan! Apay aya! Anyaman ang tibasur ko! Nakita kayo iti babae mga agsarsarita iti dalan! Nagmayat ti panagsarsarita yo! Naragsak kayong agsarsarita! Anya? Sayat day diyang Anita! Iso ti babae! Day diyang karanggandyang! Anya? Ay na, Susan na ya! Awan kit di atibayin mo! Nagkunakan ka, babaik ni Anita! Di ka naglibak! Sumartang kan! Agim imon ka manan iti angin! Pumanaw ako diti balay! Agdan na kayo ni ti babae! Makauma ka mat! O sige, eksatiw lang. Kakaiso na nga itatayo lang manin nga kakadwa. Uwin nga rod, kasanumat ngamin, dahil yung kumpari tayo ani Ben, manumot ang makidanggay kada tayo nga uminom. Ay, agbarte kak man kid di. Meta. Itaman pa pare. Kaslakayan mo pa yan ti agbartag. Huwan pare. Tapno inton sumangpet ako ni Jibalay mi. Maturog akon. Jakon mangagpay ti ungat ni bakit ko. Anya? Agim-imon iti angin ni bakit ko. Kanayon na deta ti pagapapaan mi. Kastala ti biyag, pare Ben. Sana may kat kada tayo dayta. Takastala ti biyag. Dumteng lata ti sana pagkinawatan dagiti agasawa. Angam, ni bakit ko? Kanayon pare. Makauma. Intun kuan. Ipay suklakit nga ruti atap na kanyak. Nay, madi pare. Madi. Di maramidan ti kasta. Ay. Ang amangan mo't ngamin no pudno nga da babae. Wen nga paysa pare. Kasta ti biyag. Mayat tupay tag babae. Oy, bidot mat dayta. Di ta kayo nagbidot. Maditi ag babae. Malas dayta iti biyag. Agragragsak kang agpayso dito irabaw ti daga. Ngem dosain na kan tumot ni Apo Diyos. Kastaya. Wen, isualiklikan nyo ti ag babae. Tamadi dayta. Nabartag ka, simangpat! Uy, buisit ka talaga! Awan pa nasaya at nga ramid mo! Babaero ka lang arudan, agbartag ka pa eh! Sumardul naman! Makaumat ang iwat mo! Pagnamat ah! Langit din! Isa ka na nakiti ka nagtamang anak man. Ingkag pa isagana ka ni Anita, babaem! Di ka nga di palagsaldang ha? Anyang agsardang! Sikat agsardang! Ta sikat ti madit aramid na! Manang Susan, imayak dito balayo, takayat ka ang kasalit na. Taan niya ti ibagam? Awan ti asawak ditoy! Napan nagtrabaho! Manang, sumardeng kan iti panagimimon mo. Gapot ang awan ti relasyon mi iti asawam. Talaga? Naglaing kang hagatap. Ngam ibagakken ka manang Susan. Pulos ajak isukat ti asawak. Ngamin, nasaya at nga asawa. Ay ayatan nak, kan ipatpatag nak, dungdungwan nak unay. Ha? Iso nga awan ti rason tapno gulibak. Kan kayat ko lang nga ibagakan ka tinakuna ti asawam. Nanya? Ako na nga apalan na kano ti asawak. Ngamin, napintasak lang arudan, nasaya atak pa yung asawa. Anya? Apay akas jay tinakuna ti asawam kanyak manang Susan.
Diyak mo kada kayo adwa. Talaga gayam asaan ka ang makaawat. Kaasimat nga rod ti asawam no kasta. Takaskan ka saan ang makaawat tinapili na. Anya? Tapno agbalin ka abalangat ti asawa, manang Susan. Agbalin ka kumaana saya at nga asawa. Ah, Dayta pa naging imon mo, saan anasaya at dayta. Nang runa pa'y, tamangiramraman ka iti sabali at tao. anya? Iramraman nakpay. Dayta ugalim ti baliwam. Siguro, no saya atem ti ugalim, ken agbalin ka anasaya at iti pamilyam, ken iti asawam, naragsak kayo. Ngamin, kasta kami ijay pagtaengan mi. Siya, aramidak ti amin nakabaelak, tapno nasaya atak iti asawak. Pagserbiak iti husto. Kan adda pa nagtalagkukan kwa na, iso nga ipanakkelnak ti asawak. Anya? Iso asika, tapno agbalin ka abalangat ti asawam, agbalin ka anaimbag nga ina iti pagtaengan nyo. Agbalin ka anasaya at nga asawa. Ulitak manang Susan, awan relasyon mi iti asawam. Iso adinak ko mairamraman apagim imunan. Madingamin ti aramid mo, Susan. Agasam matday ta, talimod pa'y asursurotam ti asawam, tapno laeng si imam iti ipagarup mo a babae da. Ha? Saan alimod ka na kami akarubam ti ugalim iti asawam, Susan? Ay na, agbaliw ka kuman, tamaday ti man nangimon a tao. Dikid di aramidam, orno sumday tabagim, tapno ad-adda pa ya pumintas ka. Agdalos ka iji balayaw, tapno inton sumangpet nila kay mga agtrabaho, nadalos ti balayo asang putan na. Digusam mo, dagiti anak yaw, iti kasta, nadalos da, saan kat akas dyan nakadungdung rit da. Ha? Agdigos ka iti inal daw, ken sagay sayam tabuok mo. Iti kasta, kanayon ang maayayo ti asawam ken ka. Kang runaan na, pagsirbiyam ti asawam asipupusaw. No adadi mo kayat kan kuana, ibagam iti nasayaan. Saan kat nga ibong mo amin agamit siyaw? Kuha? Isu nga ita, Susan. Padasem man abaliwan ti waagas mo. Iti kasta, maliklikan ti apayaw nga agasawa. Nana? Nasing pa ti asawam. Taamam anya. Idi baby ni Ben. Siya kon tinangaw-awir ken kuana. Gaputa agpada ide nga ada trabaho tinaganak na. Nabantaya ti panagdakkel na. Gaputa agkaabay laeng ti balay may kadagiti dadakkel na. Iso anak itak adimakkel ni Ben. Insuraw dagiti dadakkel na itinasaya at asursuraw. Nana? Iso nga uray kasanaw arurod na ken ka. Di na ka makabel. Ngamen, ammo na ama di ti agdangran iti pada na atao. Takasta ti na isusuro ken kuana sipon ubeng. Iso nga ita, Susan, agbalbaliw kan. Agbalin kan anainbag nga asawa, tapno maipanakkel na ka ti asawam. Anita, inmayak dito'y balayaw, ta umayak agpakawan. Han? Agpada kayo kan ni Nana Ikyang, imbalakad kanya. Kat nakaamirisak itan. Isong sorry Awan day jayan. Sorry talaga, Anita. Ay, mabaina ka talagan kun ka. Lipata mo day jay manang Susan. Iso nga ita, aramidak dagiti balakad yo kanyak. Ta isumot ti husto. Ay, win ngagpaiso.
Nagalas ti ugalik. Manangi mo na ka talaga. Manang Susan, Awan mo't napanagna ka babae nila kay ko. Ngam, agim imo naklata. Iso nga ita, agbalbaliw akon. Nagdalos dito'y balaya. Nakasilsilang ti datar. Mayata. Nagbanglupay dito'y balay. Kwa. Aguray ka man bakit? Kadigdigos mo sa Sakit. Nene. Nagpintas ka itan iti panagkita ka. Ay, sus! Sumardeng ka man. Ay na. Siksi ka ita. Sarteng anak man lakay. Alakit din. Ingka agpeles, tamangan tayon ton. Ha? Kabayatan ti panaginanam, isaganak ti taraon. Ha? Oh, apay amas-mas daw ka dita. Kwa. Ngamin, sabali ka itan bakit? Awan matan ti mangag ko nga ungat kan ka. Jak matan mangag kan ka, anapanak nagbabae. Kwa. Sorry lakay. Ngamin, kasta ti ugalik. Sa anak maipanakkel nga asawa. Ha? Wala kay. Agbalbaliw akon. Basta ikarim talaga nga awan babaem. Awan mo ta talaga. Ay, agyaman ak ano kas talakay. Kan may sa kasano nga agbabae ak ngay, kat nagpintas ka itan bakit? Nagsiksikan dupay. Ay na, manayunan ti anak tano kasta. He? Ay na, no kanayon kumakasta ka, di na nagsaktayo kuma. Manipod ita, agbalbaliw akon. Tati kayat ko, maipanakkel-nakmet nga asawa. Uwan kasta mo ti kayat ko. Pakawanan naklakay. Agbalbaliw akon. Tapno naragsak tayo kadagiti anak ta. Bakit? Kayat ko nga aramidon tayo na kunakanyak ni Anita amay sa pagsasao. Tinaimbag nga asawa, iso ti balangat ni lakay na. Bakit? Wen lakay. Agbalinak mo't anasayaat nga asawa. Kan ina dagiti anak ta. Iti kasta, maliklikan ng ti apa. Kan ti kayat ko, naragsak ta nga agasawa. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. Tinaimbag nga asawa, isu ti balangat nilakay na. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibyan! Agustina, apay kas ni Jocelyn? Apay, Glory? Ay, kwa. May bagaklakan ka, Di mulatan idandanon kan kwa na. Anya nga mindayta. Ni Jocelyn akaarubam. Apay akas jay. Kaslasaan nga agdigdigos. Anya? Unay kan? No anya laditan isasawam. Agpay sumat. Kanapay akas jay. Kaslasaan nga agsagsagay say. Pudno a pangulotan tibuok na. Ang madlaw lata saan nga agsagsagay say. Katkas jay nga rod mati ang muna anasayaat para itibagina. Saan nga ta nga isursuro di asawa na? Ay na, kasano nga isuro di asawa na? Kat kanayon mat amarabyan, ta driver mat ti taxi. Kaslaman manupay kitin ang makitak nila kay nang agawid. Aya? Iti na minsan, nanggag kong agap-apa da. Tabasit sa mo ti inyawa ti asawa na napasadaan na. Isa ako na ni Jocelyn nga da babae nila kay na. Ha? Alam no kasta? Kasanumot ngamin adi agbabae nila kay na, kat dongrit mo. Ang mga no ada makangagkan ka. Ang mga no idanon da kan kwa na. Ay wunan niya. Madaksan talakit di. Agi na naakman pa'y. Ay, napanugak anang sabon kadagiti lupot mi. Una, aginana ka ngamin.
Agis istoryata kabayatan ti panaglablabam. Apay, awan ka di ti lalabaam. Tagtugtugaw kalatta ditan. Irwar mo tapno ada kaduak nga aglablaba. Ay na, masadutak pa'y ngaglaba. Takasanumot ngamin. Naikat ti gaganay gayak nga aggaraw. Apay, Kasanumot ngamin. Adda manin babae nilakay ko. aya. Ay, saan amamingga nga agbababae nilakay ko, Agustina? Diyak man amo, takakamatin mo't ti babae. Saan mo't anataer nila kayo na? Kas iti na minsan, aday nung takababae na pinagsasawa. Aya, Apay, kayat mo ti maika-11, kinunakin ko na. ha? Ni, apay. Adda sa nga pulo, ababae nila kayo mo? Ay, winsi ka. Ay, iso day ta ti pagapapaan me. Aya. Ay, kaasi ka nga ron no kasta, Jocelyn. Sapay nakaad-ado ti anak yo. Maikainnem sa tay buridak yo. Ay, wun nga raw. Siguro, dakkal ti mapaspasadaan nila kay mo anya. Taado ti babae na. Una, ngam ip-ipan na nga raw iti babae na. Aya? Nanang, mabising na ko. Ni, kita ang maday ta anak mo, Jocelyn. Nakadungdong rin. Oh, di gusam Ay na, dagito'y mat nga anak ko. Inal daw adigusak ina. Ngam day talaagay ay ayam tar aramidan da. Inaldaw ka no adigusin na ti anak na. Kajak to pa'y makita adigusin na ida. Sige, Agustina. Inak pa'y pakanin to'y anak ko. Sige laang. Kanyan ni Jocelyn. Di na pa'y lang amin digusin dagiti anak na. Tanagdudong da. Inta makikenda. Kakaiso na adakkel to'y nayawat mo kanyak ita. Sika lang ti mapan. Mapantadwa iti kasta. Agsuro ka mat nga budget. Sika lang. Tapay, Diyak kaya ti makikuyog iti kasken ka adungrit. anya, nagdiramusak mo ta. Uray pay. Sikalatan ti mapan makitsenda. Diyak kaya ti makikuyog ken ka. Di ko namkit day. Mabuteng ka nga amangan no adda makakita kada ta ababae. Anya? Nagalasan ti panagsasaom. Talaga man. Mapan kakit din. Nagadupay lasaom. Ay, Bayan. una yan ni Jocelyn. Sabay at nagatiamot. Ay nagluray. Kumuyog kan kanya ama kay tiyenda. Ado ti sukit iti tiyendaan. Amok no sa dino ti paggatangan itinateng anak ka. No siya, pasig anat natang tigat-gatangan. Gaputa saan amabalin amapukaw tinateng. Ngamen, isulat ti kayat dagiti anak may. Di ko namkit di. Talaga nga isulat ti kabaulan day ta budget mo. O anya, sumurot ka kanya. Ha? Ay saan, Jocelyn? Sa bali ti pagturunga. Mapanak ngamin iti department store. Taigatangak dagiti anak ko iti underwear da. Tani, pasig mo't adaan dagiti usar da. Ay no siya, ado pa'y ati underwear dagiti anak ko. Tagkaragatangak ngamen. Aso, agkaragatang ka no. Idin ko pisang-pisang pat nga ron tisapin dagiti anak na. Hindi na pala iba nga awan igatang na. Ay na, agpainit tayo man dito'y paraangan. Tanay, nagmayat ti init. Winanti, agpainit akmanmet. Nagkatal ti ulo. Apay, ado ti kutom? Kita akman? Nay, ay sos! Nagado ti kutom, neneng. Ay, unay daytan. Aguri ka, inakalaan ti sugod ko, tasuguden ka, ha? Nay, sugsugudong gayam ni Neneng Agustina. Wan, tanay, nagado ti kuto to'y anak mo. Apay, di mo man la sugudan. Tadi kat kaasi akudkod. Inton kwan, aggadil ti ulo na. O, kita mo, nagado ti kuto na. Ay, unay kan nga ina, tabaybay am ti anak mo nga ado ti kuto na. Ay na, daytan di bagbagak. Asaan ko maamaki ay ayam kadagiti ka iskwelaan ng addakuto na. Iso dayta, naalisan lakit nga road. Saan aday ta ti rason, Jocelyn? Wen, natural day ta. Ubing dalakat nga road, agkuto da. Ngam saan ati classmate na ti irason mo? No apay anak akutkuto to'y anak mo.
Rumbang ngamin akanayon mo adigusan ato'y anak mo. Nang runa ta babae pay. Ay nakanayon ko idadigusan. Talaga ang maalalisan ngamin iti classmate na. Saan mo nga irason day ta kunakmat? Ngamin, nagdudong rate dagiti anak mo. Di mo pa'y ida madigos. Di dagsuksukat iti bado da. Iso asabalin ti angot da. Anya? Ay na, Jocelyn, di kan agrason pay. Ta siyak mismo ti makakitkitakan ka. Ta mismo akaaruba ka. Ngamin, agabay la ti balay tayo. Awan to pay ngamin ti pan nakakitakan kang agdigos kamat. Ay na, rabi iti panagdigos ko. Ay na, manumaten atawan nga agkakaaruba tayo. Ngampulos, adi ka makita nga agdigos iti banyo. Kanayo na ka mapan agdiramos di tabanyo tunggal rabi eh. Ngamsi ka, nakaturog kan. Naidapan ti amin asilaw yo kat nagsapapay. Ay kat siguro, maturog kalatan adi ka man laag diramos. Ay sus, agdiram usak mo't Amom, Jocelyn, diritsaan kan Nagiti ka aruba tayo, adamadlaw da kan ka. Nga anya? Asikan to pa'y amis mo nga ina kat dongre. Anya? Ti ina a dongrit mat, agraman anak na. Anya? Wen mat, kita man talangam. Ape akasta ka. Isu nga awan tinapintas akawisyo, tadi mo ammo nga aywanan. Ha? Kita am ta inted ko kan kapantalon. Naggapo pa'y day ta iti Singapore. Karaman day ta iti in package ni katuganga kada kami. Nagpintas day ta pantalon. Ngam kita man itatilangana, nagbalin alabang. Saan ko ngamin atype day to apantalo? Che, sumardeng ka man. Anya adi mo type, kat suot-suot mo ita. Kanawan to, pa'y di pantalon mo, anapintas. Pasig nga agkup-kupas, kan nadait-dait. Sa ita, ibagam adi mo type, day tainted ko. Ma-pride ka mo't anya. Jack mo't imbaga nga ikanak iti pantalon. No kayat mo di sublay. Kayat mo, ta isel-sel ko pa'y di tangangam. Hoy, Jocelyn. Nasaktan ka man iti inbagak ng pudno amin. Iso abaliwang man tikas tawagas mo. Di ka agbalin adong rate. Isurom dagita anak mo, tapno di da tumulad kan ka adong rate. Kunam no asino day tanga Agustina. Ha? Ti ko na atrasa. Pwa? Day tagayam ti bagam kanyak, isong imay ka. Ay, masurunak ngamen ang makakikita iti rupa na. Isu adito'y paraangan niyaw ti imaya. No anyaman dagit imbagbagan ni Agustina. Pudno amin. Ha? Ibagak mat ti madilaw ko kan ka Amom, jak mat kit di pakibyangan ti panagbiagyo. Angam, ibagak lang at ti madlaw ko. Asika, di ka agdigdigos. Anya? Nagkatugaw ta iti jeep, idi na irana naggiddan ta anapan ijetsendaan. Kat ay na, nagmadi ti angot mo. Ha? Apay, di mo nadlaw dyan may sapay akaabay mo alalaki. Nakaapot iti agong na. Takasano, nagangdud ka. Nagdiram usak mo't idi Day talaang at akalaman si ti impunas-punas ko iti imak. Taawan mo't lotion ka. Ammom, Jocelyn, may mayat matlaeng no kanayon ka nga agdigos. Akanayon mo pa'y adigusen dagiti anak mo. Nangruna dagiti babae. Tadi dakat agkuto. Anya? Dagiti ubing. Nangruna no kanayon dang aglingot. Iso day ti pakaalaan iti kuto. Nagpadaan nyo kin ni Agustina. Ako namlan no nadalos kayo unay. Katwan mat. Talagamat anadalos kami. Takanayon kami nga agdigos. Ken digusan mi mat dagiti anak mi. Nadalimanak pay iti balay mi. Nadalos ti unag ken ruwar ti balay mi. Saan akas ijay balayo? Adong rit apadam. Kunamlan no asino kayo nagbabanglo. Pwe? Oy, Jocelyn mabalin ka di adi ka umay dito ayan ko, no di ka nagdigos, Ngamin, sumursurot kan katingilaw. Anya?
Udno matimbaga dagiti karubakan ka, Jocelyn. Asi ka nga ina kat dungrit. Nujak pa'y digusan dagiti anak ta, kat saandan nga agdigos. Anya ti aramidang nga ina. Saan ka mat nga agtrab-trabaho? Sakmat ti mangmanggad. Wen! Agpapada kayo kadagiti kaaruba! Ha! No anya ti kunam agad ang sinatan! Anya? Nga masapol nga ikan na kami iti sustento. Tagasam nga itagiti anak ta nga innam. Pumanaw ka no kayat mo. Dagiti ubing, agyanda kanyak. Siyak ti makamo kadakwada. Tanauma akmatan kan ka. Di ka pa agdigdigos mat. Anya? Sige, pumanaw kan dito'y balay. Agawid kan ijayan dananang mo. Tasakon ti makamo kadagiti ubing. At nga agpaiso inada. Ngam kaslamot abnormal. Ay sobra ka mag! Kita man talangam. Kas kala abnormal. Day tabuok mo, di mo pa'y masagaysay. Nakaang-angdod ka. Kasano nga min ay amadigos mo dagiti anak mo, kat si ka mismo, di ka pa agdigdigaws. Huh? Iso na say, sayatan no agawit kay J.N. dananang mo. Tawan mo't lang serbem. Naumaakon kan ka! Anya? Ang dob! Sika ti ayan ti bidot, Jocelyn. Ma-pride ka pa'y. Imbes ko mga agpakawan ka iti asawam, kat agbalbaliw kan. Hanggang pimanaw kakit din iti balayo. Una, nagsakit ti panagsasaw ni Sebio kanyak. Talagang sakit din at babae na. Imposible nga agbababae. Kat uray lainam ti anak yaw. Ay, agbalbaliw ka nga minan, Jocelyn. Kita manday talangam, Uray kumamat nukutong ka. Kan awan langam a babae. Basta kanayon ka kumamat nga agdigos, kan agtoothbrush. Di kay kayat nakakumati asawam. Ha? Kasanaw asaan nga agbalin adong rate dagiti anak mo. Kat sikan tupay a mismo kat dong rate. Isong agbaliw ka kuman, Jocelyn. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti ina adungrit, dungrit met agraman anak na. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag!